pasle ovce, pa se je moralo, kad se teren otkupio, to je bilo 1800. godine, onda se trebalo napraviti kao prvo zid, da više, ako se misli ovdje pokapati ljude, da stoka ne ulazi u te predjele. 1838. su već, nakon svih administrativnih procedura, počeli prvi ukopi i to su ove tu grobnice, nekako najstarije, koje su negdje iz 840. godina, a moramo znati da je cijela procedura nastala zato jer je izašao zakon Napoleonovim ediktom da se moraju groblje maknuti iz gradova, jer je prethodni običaj bio da se sahranjuju u crkvama, u podu crkva, to malo oni velikaši, bogati plemenitaši, ili su imali svoje oltare i kapele, a sirotinja oko crkve u zajedničke nekakve grobnice, kosturnice, kako gdje. Pošto je to postalo vremenom nehigijensko, trebalo su sva groblja izbaciti izvan gradskih zidina. Prvo riječko groblje je tako izbačeno tamo na Kalvariji, međutim nije bilo dosta zemlje pa se to ispiralo, pa se stalno kreć bacao i tako, nije bilo zgodno i onda su se počeli tražiti nove lokacije, između ostalih i ove. Moramo znati da Židovi su imali svoje groblje iza današnjeg Pomorskog muzeja u onoj strmoj pri Najstićevoj ulici. Pravoslavci su imali svoje groblje na mjestu današnjeg onog parkića na Pomeriju, između kuće dole, sad to je jedno igralište i to je dugo ostalo neizgrađeno, očito s razlogom. Tamo je bila jedna kapelica Svetog Đorđa i to pravoslavno groblje. Zatim u Martinščici isto bilo jedno groblje sa strane, kako je uvala sa lijeve strane, zato jer je tamo bio lazaret i bila su često i smrtni slučajevi tih brodova koji su u karanteni čekali da se očiste i da krenu dalje. Međutim, nisu ljudi odmah prihvatili to groblje, tako da se ono zapravo službeno počelo i knjige voditi sve tek krajem 19. stoljeća, 1882. godine se otvara knjiga mrtvih koja je još i danas u njihovoj arhivi ovoga groblja Kozala, koja se danas nalazi na novom centralnom gradskom groblju Brnova i tamo se vidi kako je to išlo. Međutim, zanimljivo je gledati danas, kad već ima toliko i praznih i novih grobova, a još uvijek donekle i starih, zanimljivo je vidjeti sada koji su ti bili najhrabriji i najdalekovidniji, koji su prekinuli tu tradiciju i rekli da, ja idem na novo groblje. Dakle, osim ovih stanovnika, tu ćete vidjeti cengerle i neke grobnice koje više se ne zna čije su, jer su presvučene novim crnim mramorom i grafitnom slikom Brailije. Ovdje u ovom dijelu imamo grobnice Smith i Maynier koje isto datiraju iz samog početka groblja. Groblje je uvijek imalo ulaz na ovoj strani, međutim Smith i Maynier kao stranci, kao bogataši izgradili su ovdje svoju grobnicu jer je ovaj dio groblja najudaljeniji bio od početka predviđen za vjere koje nisu ovdje baš česte, a to su bili protestanti. Zatim tu imamo neke engleske grobnice. Ovaj dio najveći je bio rezerviran za našu katoličanstvo kršćanske vjere. Ovdje je bilo predviđeno za pravoslavce i ovaj dio groblja, zapravo najprije ovdje je bilo predviđeno jedno mjesto za židovsko groblje, međutim ono je kasnije ipak malo dalje napravljeno i groblje se s vremenom prema potrebi širilo lijevo, desno, istok, zapad. Na sjever se nema kuda jer je takav strmi teren, a južno isto tako jer već grad došao pred vrata groblja. Danas to groblje smatramo već skoro i zatvorenim i da nije bilo nesretne povijesti sa egzodusom Riječana iz našega grada, sa napuštanjem grobnica, imovine, kuća, stanova ovdje u Rijeci i odlaskom vlasnika koji se godinama nisu javljali, preko 50 godina se ti ezuli i optanti nisu usudili doći u grad od nekog straha socijalističkog, onda bi te grobnice bile i danas žive, održane, uređene, okićene, plaćene. Glavni sada u to krizna vremena je problem plaćanja i zato je cijeli ovaj problem sada najnoviji nastao jer je, vidjet ćete i sami, na gotovo svakoj trećoj grobnici bijela cedulja, traži se naplata, ukoliko se ne izvrši uplata produžetak ugovora za trajno, do sad je bilo na 30 godina, ako ne produže grobnica
postaje vlasništvo ovoga groblja i on raspolaže s njom, može i prodati i useliti nove stanovnike. Koliko je to nekom odgovara, ne znam. Treba imati malo i neke ovako ograde u sebi, pa se useliti u tuđu povijest i staviti svoju tabelu na grob ili tako. Međutim, to se dešava jer grad raste, a i naši mrtvi se množe. U zadnje vrijeme ima sve više kremacije, riječko groblje neće još dugo dobiti krematorij jer nema tolike potrebe, odnosno nije isplativo za sada i rješava se preko Zagreba. A osim toga, ovo groblje je ostavljeno kao neki park skulpture recimo i povijesno mjesto riječke memorije, a novi se sahranjuju u centralnom groblju Drenova koje je sada kad mi govorimo o našem groblju, mi imamo veliki problem sa održavanjem, sa restauracijom, sa čuvanjem i uopće sa plaćanjem u zadnje vrijeme, jer je vegetacija, kao što se vidi, mediteranska. To su zimzeleni čempresi, jer je to drvo koje od uvijek se smatralo vječnim živućim drvu, koje je tom svojom tamnom bojom nekako blisko smrti, koje je tim stremljenjem u vis blisko ideji da će duša se dignuti u nebo, znači to je nekakva vertikalna veza. Ne zauzima puno mjesta, međutim ima jako korijenje i tendenciju uništavanja svoje okoline i stalno nešto pada i onečišćava. Najzanimljivije grobnice su one obiteljske koje su većih dimenzija, kao što je recimo ova grobnica Škarpina, zatim te dole Smiki Menije, tu su tvorničari papira bili. Zatim tu imate cijeli niz obitelji riječkih kapetana, pravnika, doktora, arhitekata koji su si imali prilike podignuti malu kapelicu i sahraniti unutra obitelj, jer su istovremeno u gradu gradili neku svoju kuću, pa su obično isti arhitekti to gradili. I zatim se spuštamo, ovdje isto ima par ljepših grobnica i idemo dalje prema ovom mjestu koje se zove Rotonda dei Granatieri. To su uglavnom talijanski vojnici. Zatim je to židovsko staro groblje i novo. Onda su ove sve moguće niše. Ovo je najzadnje i najudaljenije, najnovije polje proširenja, vrlo s mojeg stajališta neinteresantno, jer su to sve konfekcijski isti grobovi, jer danas je tendencija da se zakonom propiše kakav grob može biti po veličini, po građi, po materijalu i onda se grupiraju bolji, loši, nekako, bar tako je sada na Brno. Međuratni koji je gradio Angeben, isti autor ove Tempija votiva. Bruno Angeben, to su ove tu gdje morate vi sa škalama ići na 4. kat i sad zamislite te udovice, obično udovice idu, pošto su ljudi unutra. One škale moraju vući, mislim to je jako, po mom mišljenju, nehumano, a da ne govorimo o ovim zadnjim našim najnovijim nišama koje su zapravo poštanski. Ovo, ko je bio ovdje prije prošle godine ili prije više od pola godine, tu je bila ledina. Unutra su bili zakopani njemački vojnici poslije Drugog svjetskog rata, žrtve. Međutim, je Njemačka tražila svoje vojnike natrag i oni su ekshumirani i poslani natrag. I to je običaj zemalja. Međutim, italijanski vojnici, naročito koji su nastradali u bratoubilačkom ratu, recimo sukobu za Krvavog Božića 24. onda su oni bili tu sahranjeni isto, neki u toj rotondi Granatiera ili Grenadira, ali su premješteni u dole onaj kriptu ispod ispod ovoga Tempija votiva, ispod te crkve, gdje ih ima preko 400, pa i praznih i punih, ali kako se ovo ispraznilo, potreba je velika, onda se evo za čas napunila cijelo to polje sa najobičnijih takozvanim posteljnim grobovima. Jer ovo vam liči na krevet, uzglavlje je kamen, negdje su, pogotovo u Genovi, Italiji, gdje su dobri kipari, oni su radili cijele ležeće figure, ali to je tradicija koja još iz gotike nadalje u crkvama je bila prisutna, da se napravi sarkofag, unutra je mrtvi, a uzgora njegova figura ležeća. To je takozvani groblje gdje su pokopani naši narodni
riječki heroji, pa ćete se začuditi kad nađete ovdje ona imena ulica za koje se ni ne sjetite da su zapravo bili osloboditelji Rijeke. Oni imaju svi jednake male ležeće grobove koje im je podigla država, odnosno grad, i na sredini spomenik. Vis-a-vis ovdje se sad nalazimo na centralnoj točki. Svako groblje mora imati neku centralnu točku u svojem urbanističkom uređenju i u vizualnom i u značenjskom na kraju krajeva, a to je neki centralni križ. Naš centralni križ je izgrađen oko 1919. Arhitekti, projektant je taj Bruno Angeben, jedan dosta značajan arhitekt riječki, koji je u međuračju bio šef tehničkog građevinskog ureda riječkog. Doduše pripadaju stranci na vlasti, takozvanim fašistima, i onda je negdje iza Drugog svjetskog rata otišao u Italiju, u Veronu, i nastavio svoj rad tamo u Veroni i tamo je i umro. On je dosta toga ostavio u gradu, a pogotovo na groblju, jer je 20 godina uređivao to groblje, i ovdje je ispod centralna kosturnica. Dakle, tu su sve kosti napuštenih grobova, starih, a i budućih koji budu, se stavlja ovdje unutra civilnih pokojnika. Ta kosturnica prije bila na drugome mjestu, ali je bila mala, tamo se nešto promijenilo, tako da su onda ovdje svi prebačeni, i tu na ovom mjestu se za svih svetih 1.11. pale svijeće, jer to je to mjesto. Na Mirogoju je to malo veće, normalno, mi ovdje imamo ovako. Vis-a-vis toga je ovo polje sarkofaga. To su grobnice koje imitiraju sarkofage, koji potječu još iz antike, bi običaj u kamene sarkofage sahranjivati ljude. I to isto, tu nisu baš jednostavno, baš beznačajni ljudi, nego ipak malo. Tu nam je jedan vrlo poznati pokojnik Frančišković, koji je zaista zaslužio vječnu slavu sa svojim radom. Tu su i neke druge starije familije, između ostalih i dvojica arhitekata Rubinić, Giovanni Rubinić, otac i sin, jer su i oni izgradili veliki dio zgrada po Rijeci. I onda je ovaj mali mauzolej bijeli, Berti, za kojeg nacrta nema u arhivu, međutim to su tipični nacrti i materijali i stil Brune Angebena, koji vidite i po kromu je gotovo identično sa ovom crkvom votivnom na Kozali, koja je građena za u čast 30-godišnjice ove 10-godišnjice priključenja Rijeke Italiji, znači to je bio Decennio del Annessione, i onda je ta crkva se gradila jer u 34. godine u Rijeci su mnoge građevine bile neki znak vlasti fašističke, tu smo, ostaćemo, to je naš teritorij, pa su tu crkvu napravili zapravo kao jedan kontrapez onoj crkvi na Trsatu, koja je bila jako poznata, i očekivali su da će i ova biti tako isto i hodočasnička i poznata. Međutim, poslije rata su je nekako negirali, po tepih gurali, jer ju je Mussolini gradio. U biti Mussolini je iz svog džepa dao zaista za završetak tog zvonika nekih svojih, ne znam koliko tisuća lira, i bila je velika fešta kad se ta crkva otvarala. A ispod te crkve u donjem dijelu su sahranjeni italijanski vojnici i žrtve, i svake godine za 1.11. dođe delegacija iz Rima i oni tu polažu, ne znam šta, već neki obred naprave, da se podsjete tih svojih sunarodnika. Annibale Pleha. Annibale Pleh je bio jedan precizni mehaničar koji je iz Beča bio pozvan u tvornicu Whitehead na posao, i koji je zajedno sa tadašnjim gradonačelnikom Giovannijem Čotom i sa vlasnikom tvornice Robertom Whiteheadom prema nacrtima Lupisovim i njegovog Salva Coste invencije su konstruirali torpedo. Torpedo bez Pleha ovog Annibalea nikad ne bi bio izveden. Jedan je dao pare, drugi ideju, treći je to izveo, i oni radnici vrijedni, vrlo sposobni i cijenjeni su proizvodili torpeda dok su mogli. Međutim, taj Pleh je toliko zaradio da je mogao i po Rijeci graditi kuće, tako da ona žuta kuća sa zelenom kupolom uglovnica tamo na Žabici bila njegova, u kojoj je on živio, i jedan potomak, gospođa Dora Pleh, je još do nedavno tamo stanovala.
I ako uđete koji put u taj Portun, vidjet ćete kako je to raskošno, kao i Palazzo Modelo, to su divni ovi željezne ograde, to su štukature, to su veliki prostori koji su iznutra bili krasno ukrašeni, normalno toga je svega pomalo nestalo, ali zavirite ponekad u taj velebni Portun gdje je on živio i pogledajte molim vas unutra skulpturu od Ivana Rendića, jer je on ukrašavao. Pogledajte šta je se palo. Strahota jedna. To će se samo od sebe srušiti s ovim kišama tu godinu. Unutra je jedna krasna skulptura koja se zove Spava, jer anđeo u krilu drži malo dijete koje je usnulo i upozorava na tišinu, mora da je tiho pred time da se dijete ne probudi. U biti to je vječni san u koje je utonula ta skulptura. Evo, Dora Fleh je do 84. ovdje živjela od 899. Čeligoj. Pokazat ću vam kasnije njegov grob, on je imao i sina arhitektu i nedavno su nas posjetili jedni rođaci koji žive u Brazilu, pa čak i ne znam koje koljeno, zainteresirani su i vole da im se pokaže gdje je šta od tih zgrada što je taj Čeligoj izgradio, jer je izgradio dosta. A ovo je zamislio kao to je ferro di cavallo, znači tu konjsku potkovu, jer je to tiktirao teren. I u tom najnižem dijelu su samo isključivo posteljne grobnice, nije dozvoljeno graditi neke više elemente i možda ima jedna, dvije iznimke, a jedna od toga je spomenik ovome Marseći, tamo ćemo vidjeti kasnije. Dakle, mi hodamo po tim humanim nišama gdje su samo u dva reda, vrlo nisko, a nekada bila opća kosturnica i voda, odnosno bunar u početku. Međutim, s vremenom, nakon Prvog svjetskog rata, tu se formira opet vojna grobnica, odnosno kosturnica, odnosno niš. Ovdje ispod imate prilaz i unutra ima, ne znam, desetke tih niša ili lokula. I na vrhu te konstrukcije, koju opet konstruirao i projektirao Bruno Agebe, se nalazi ovaj oltar bratstva, oltare Della Fraternità, gdje kaže nekad neprijatelji, od sada braća. I to je napravljeno 1918. godine, a kao neki oltar, ima svoju menzu, ovaj stol, kao i u crkvi, i iza toga, kao i na oltaru, neku sliku, u ovom slučaju reljef Krista koji teški križ nosi, jer je to velika patnja. Sad je to nekakva vizuelno završena ova parcela s tim grobovima koji su uglavnom niski i ovaj zid kao nekakav završetak su neke novije niše, posleratne normalno, ali još uvijek dosta velike. Jer sad ćete vidjeti sve što idemo bliže našem vremenu, sve se više smanjuju te nesretne niše. A tu sa strane su ove dvije neogotičke grobnice, isto u propadanju, koje su bile dosta stare i oblikovane baš kao neogotika. A u ovom području su ipak sačuvali neke ispražnjene nadgrobne grobove, odnosno njihove nadgrobne spomenike, i onda ćete vidjeti, na primjer, ove dvije velike vaze. To nekada u staroj Grčkoj se je mrtve sahranjivalo u velikim vazama, velikim lekitima. I zato jer su ih spaljivali, pa se unutra stavljao pepeo. Pa je onda na tim vazama, ako su bile keramičke, bio neki crtež, a u ovom slučaju mi imamo reljefe. Pošto je kamen jako slab, teško ćete uočiti, međutim teme su uvijek bile neke smrtne, posmrtne ili u vezi sa smrti, na primjer Orfej i Euridika. Orfej vodi Euridiku i to imamo te likove na ovim ovdje vazama, međutim isto tako se često pojavljuje i mrtvačka glava sa okrštenim kostima, jer to je znak smrti, ili se pojavljuju neki drugi simboli, križ dosta rijetko, ili neko cvijeće koje asocira na nešto iz ikonografije, recimo ruža je uvijek simbol čistoće Djevice Marije, ljuljan isto tako nevinosti, ili se često pojavljuje palma jer to je znak martirstva,
I tako, neke biljke imaju svoje simbolično značenje koje mogu stajati na grobu i onome tko ih zna čitati nešto govore. Kao i ostali simboli. Iza Vivijane je tamo familija Raimondo Kučić i ovaj spomenik šuplji brončani koji kaže kane tuba, znači zasvirat će truba i mrtvi će se probuditi, odnosno pretvoriti, otići u drugi svijet. A ta žena, odnosno taj anđeo smrti ima iza sebe trubu, vidite dugačku fanfaru nekakvu i to je dijelo ovoga tercolija, jednoga kipara i grafičara koji je došao sa Danuncijom u Rijeku i tu je dosta radio, imao je čak i školu grafike i crtanja i radio je nekoliko kipova ovako političkog značenja jer je jasno bio fašista, a koji je i tu napravio nekoliko bilježja. Recimo, ovaj kip je strašno propao zadnjih 10 godina jer ga nitko ne održava, ali je bio vrlo lijepo oblikovan. Domenico Rizzo je jedan skulptor, odnosno klesar, koji je radio puno po Rijeci po groblju i tu je napravio tu jednu živu vatru koja se pretvara u dim, pa onda ima nešto cvijeća. Vrlo profinjeno je to sve skupa izgledalo, međutim kako je kamen slab i loš, propada. Spomenikom koji je strahota za Bogu plakat jer je nekad imao baldahin iznad koji je nestao, bio je projektiran. Onda je taj hrast na njega baca sve i sva. Očito da familija, tu piše Štajdic, inače to Karmela Dasta Mohović, obitelj unutra, ne održavaju. Pa je taj Ivo Rendić i to napravio. Čim vidite mozaik, pogotovo zlatni, ovako ukomponiranu skulpturu, obično to radi Ivo Rendić, on komponira i cijelu arhitekturu. Unutra su ljesovi sa strane se stavljaju, obično se nekoliko stepenica, znači to je poluukopana i povišena grobnica. Majka i dijete je jedan od najljepših njegovih kipova, ali to se tu ne vidi. Vi to vidite na starim slikama kad je kip bio nov, čak su ga bili očistili. Međutim, s tim čišćenjem je postao bijeli i izgubio je puno detalja, što isto nije nestručno očito bio očišćen, ali je bio bijel. Onda ga se slikalo, nažalost, evo opet je ista stvar jer on nema zaštite. U Trstu takav kip bi bio u staklu i bio bi pod ključem i vlasnik bi ga održavao i posjećivao. Ovaj kip je bolje prošao. On je dosta zaštićen, vidite sa tim svojim kamenim baldahinom. Autor se ne zna, međutim, ta grobnica Riboli, ne znam kako se naglašava, je bila, vlasnici su bili vina, prodavali su vino. I ovo je njihova kćer koja je vrlo mlada umrla, bila je sportašica, tenisačica i onda su oni za nju podigli tu grobnicu i napravili jedan tako krasan kip. Ovdje sad imamo na primjer opet Rendića. Ovo ne zna samo od sebe, vjetra, bure, smrzava se, puca. A krasna bista opet izradba Ivana Rendića. Jedan lijepi napis na hrvatskom, ovako malo starinskom jeziku, kaže Antonu Bakrčiću, trgovcu i posjedniku, jer samo trgovac i posjednik si je mogao to priuštiti tako platiti, kaže umršenu. I onda ćete naći isto vrlo često posvetu harnoj gospođici ili tako. To su izrazi koji se danas više ne koriste, a u biti znače pozitivno nešto. Nažalost, evo, to je u knjigama sve divno i krasno, a ovako kad vidite dođe vam baš zaplakati. Iza vas jedan isto na ovom stijeni neka djeva zamišljena meditira i gleda u zalaz sunca. Zalaz znači kraj života. Sunce ide u donji svijet, međutim isto tako može značiti zoru izlaz sunca. Jer to je ono egipatsko vječno mijenjanje i putovanje iz dana u noć, iz života u smrt. Imitira drvo, deblo. Zašto? Jer je Krist bio razapet na stablu koje je izraslo na drvu koje je uzeto iz stabla, koje je izraslo iz Adamovog rebra, tako da to ide duboko u Stari Zavjet i onda je to drvo simbolizira taj križ drveni na kojem je i Krist bio razapet, a ova palmina grana znači da je mučeništvo bilo posrijedi, a često znaju biti nekakve kite cvijeća, neke draperije ili vaze, pa ako je križ pokriven sa draperijom, onda je to znak smrti, jer
kad je smrt onda se pokriva glava i tako dalje. To vam sve običaje vuku u antiku svoje. Vjerovatno je tu prste imao Branko Fučić jer ima nekoliko takvih grobova koji se znaju naći po Kvarneru gdje su ovakvi motivi, a to su one dvije golubice iz starokršćanskih motiva koje zoblju ovo grožđe. Grožđe je simbol vina, vino simbol posljednje večere, krvi Isusove, bla bla. Golubovi mir, još iz stare Grčke se pojavljuju baš ovako simetrično pokazani, pa evo ih i u 20. ili doživotno plaćanje. Grob je star, užasno je obrastao, čim se smokva pojavi ovo je smrtni neprijatelj i taj kipić jadan je jako lijepo bio izgledao, a pojavljuje se vrlo često ta djeva koja tako tužno obgrljava križ i prekrasno je izrađena. Samo to se više ratnik, a to je Mihael koji je vrlo strog i koji evo tako visoko stoji, prekrasno izrađen. Pogledajte mu čipkasti rub, perje, sve se vidi. Autor se ne zna, ali bilo je u Rijeci nekoliko familija koje su takve kipove radili i kojih se naručivalo. To su bili familija Širola i Grubešić kasnije. Grubešić je već bio ono vrijeme kad se strojno obrađivalo kamen. Oni su klesali i kako je nešto uspjelo, tako se dalje naručivalo. Jedna žrtva vremena, nebrige, neodržavanja poznate familije Kopajtić-Patakljerini, brodovlasnici, Kostrenski i tako, koji su očito izumrli ti direktni nasljednici. Ivo Rendić, opet autor, mozaik je u pitanju predivan bio. Zato spominjem onu školu mozaičista koji bi tu imali toliko posla. I ovo je sada predloženo za restauraciju i preslagivanje. To će se sve morati rastaviti na novo, složiti, očistiti, urediti. Ima sa strane i Davidove zvijezde i ovaj krasan finski mramor sa ovim sedefom unutra, različite materijale i evo kao što vidite tu su vrata željezna bila koja. Ali Krist je predivan i njega će se isto naći na trsatu, par varijanti na Drenovi, na Starome groblju, ali u manjim dimenzijama jer je to jedan Krist koji sada nekako izlazi, vidite mu rebra, on je upravo uzdiže se iz mrtvih i sa strane oplakuju ga dvije figure, a dole se već korijenje pušta u zemlju. Mislim, jedan predivna stvar. Pošto nema puno zelenja okolo, onda za sad još dosta čist. Onda familija Đigante, politička grobnica, pa je i čista. Jerboč, Jakov, Fiumani naši Jezuli i Stato Libero di Fiume i Padova i Roma drže do toga, pa gledajte malo kao što sjaji, tako bi morale sve izgledati. Sve grobnice, Gigante, Silvino Gigante i Giovanni Gigante su bili, i Agostino isto tako, su bili familija koja je u Rijeci politički djelovala između dva rata i bila uključena i u politiku i u gradonačelništvo i u povijest, pisali su i knjige, još uvijek su aktivni. I obogatili su se ta braća proizvodnjom Borsalino šešira i svu svoju imovinu su ostavili gradu i grad im se odužio, barem što se malo čistila grobnica, a ispred medicinskog fakulteta koju su oni podigli kao ubožnicu u to vrijeme, gdje je bila i kapelica i jedna građevina jako lijepa, secesijska iz 1904. godine, imala je kapelicu jer su tamo ti ljudi umirali i išli na mise. Je pretvorena u jednu od predavaonica, traga joj nema, ali su barem sačuvali ispred medicinskog fakulteta na reljef gdje su ta dvojica portretirana. Unutra su njihova imena. Dva značajna groba, za neko čudo isto očišćena i obnovljena. Ovo je bio u Paramparčadi. To je obitelj Adamić. Znamo svi Lodoviko Adamić i njegov otac Simone Adamić koji je navodno našao neko blago u Martinščici tamo na svom posjedu, pa su ga optužili da je to zatajio, ukrao štali, pa je morao ići u zatvor, pa ga je sin spašavao u bečkim
tamo u sudnicama i onda su prokazali 14 svjedoka koji su potvrdili tu krađu, pa ih je taj zainat onda oblikovao kao kipove. Danas su ti kipovi 14 lažnih svjedoka u muzeju Pomorskom sa strane u lapidariju, a stajali su na filmeri ispod one dugačke ispred kuće od Adamićevih, da ljudi vide da se lagat nikad ne isplati, ali to bi trebali su ostati danas tamo i po Zagrebu i po svim gradovima da se malo ljudi upoznaju s tom pričom. Ovdje je Giovanni Čota, najznačajniji riječki gradonačelnik koji je od Rijeke napravio grad, koji je dao da se urbanizira, koji je bio vrlo sposoban čovjek, inače građevinar po struci, u vojsci je radio, imao je isto veze s Adamićima kao unuk i tako dalje. Međutim, vrlo je lijep taj reljef koji je napravio Urbano Botasio, jedan venecijanski kipar koji je bio pozvan u Rijeku kada se je uređivala ribarnica. I njegovi su svi oni reljefi u ribarnici, one krasne ribe i kapiteli i frizevi. Radio je taj Urbano Botasio još nekoliko portreta ovdje na groblju, ali i oltar u Donjoj crkvi Kapucinskoj. Tako da je ostavio dobroga traga i imao je u secesijski izraz i vrlo mekano oblikovanje. Bio je dobar kipar i poslije morao familije Bertosi, svječnjak im se ruši, ali su zgodno ova dva reljefa. To su vrlo plitki reljefi, mekano oblikovani, to je opet onaj Domenico Rizzo, koji je radio još neke na drugoj strani grobnice i prikazuju mladost i starost, znači početak i kraj života. Lupis mora van. Hoćete, to ona familija Lupis koja je torpedo predvidjela, a valjda je jedan malo udario u krov jer ovo se isto ruši, niko ne popravlja. Inače, u prevodu grad je to uložio uz pomoć i zajednici Italijana, jer je Giovanni Kobler bio naš prvi povjesničar, napisao onu Memorio della storica città di Fiume u 3 dijela i lijepo su mu obnovili tu grobnicu. Krov je skroz bio propao. Ovo je sve bilo u očajnom stanju, ali kad se to napravi, ipak izgleda pristojno. Kad bi tako svi grobovi izgledali, mi bi trebali naplaćivati ova Walter Crofton Smith je preuzeo tvornicu papira sa Meynierom, Louisem. On je bio Englez, Louis Meynier je došao iz Francuske, oni su tu tvornicu stavili u pogon, otkupili su je prethodno od Adamića i taj Smith je dao sagraditi i kuću za radnike tvornice papira u Vodovodnoj ulici na kraju. Dakle, to su radničke kuće jer su nekadašnji tvorničari kako brinuli za svoje radnike, da im bude dobro, da budu blizu tvornice i da čim bolje rade. Jer su neki bili specijalizirani za određene ove poslove koji su se odrađivali. Dakle, vidite, ovdje je to 847. Rekla sam da od 40. godina se počinje to groblje izgrađivati i kad je on ovo izgradio, sad je to već dosta propalo, duboko. Ovoga vjerovatno nigdje još nije bilo, to je bila pustopoljina sa nekom gromačom od ogradnog zida. Međutim, on se povukao ovako na kraj i od onda posle su i drugi se ohrabrili i počeli. Ja sam ih slikala jer ja sam s tim bavila od 74. ali to je bijelo bilo i onda se ispraznio grob, međutim, evo, napravili su ovu alejicu, pa ajde da su se čuvali na neki način. Pogledajte ovdje, taj neko stavlja na grob. Ovo je noklo, to je rimskog nekakvog ruskoga stila, pa možda je ta osoba koja je bila tu sahranjena bila vojno lice. Ove noge lavlje obično se stavljaju ispod piramide, jer uvijek je lav znak neke snage i moći. Imamo od toga Higinija Škarpe grob, odnosno grobnicu. On je bio bogati veleposjednik i gradio je puno toga po gradu i on je investitor Ville Angeline s kojim je počeo turizam u Opatiji, a svoj ženi je to u čast sagradio i primalo se u toj vili značajnih goste. On je, međutim, ovdje ima njegove prethodnika, biste krasne, međutim svi ostali grobovi, ovi niše su ispražnjene i ustupljene drugim
stanovnicima, tako da od tih škarpi imamo samo onaj natpis koji su pripadnici obitelji, ali je interesantan taj mauzolej jer on po stilu ne spada baš točno ni u jedan od povijesnih stilova, ali najviše liči na nekakvu Tudor gotiku, englesku, koja ima ovaj ovako sedlasti šiljasti luk i gore te tornjiće i u biti dosta sliči na tršćansku gotiko kvadratu, kako zovu, u čijem stilu izgrađeni ramare. Djelo Ivana Rendića zove se kip Zaspala Vestalka ili Vespalinka. Vestalke su bile pomoćnice Božice Veste koje su čuvale vječni plamen. To im je bio glavni zadatak. I onoj kojoj se taj plamen ugasio je bila osuđena na momentalnu smrt ili vječni san kao što je to ova. Ovo nje je svjetiljka sa strane, a u ruci drži ulje koje nje se prolilo i nije se svjetiljka mogla upaliti. Taj kip je na jednom prijestolju, dosta nezgodno za gledanje. Prijestolje je takvo masivno i za fotografiranje, međutim kip je predivan. Imate ga, šta ja znam, 6 varijanti koje sam ja vidjela, a vjerovatno ih ima i više po talijanskim grobljima, jer je to bila jedna tako miljena tema između 1914. i 16. On ih je radio štancao, jer je tako od toga živio. Rendić i uz Trstu je stanovao. On je uvijek zamišljao i materijal, kip, ali i ovu mali mikro parcelu na kojoj će se kip nalaziti, koji će se sagledavati. Tako vidite, tu je posjećen jedan čempres, ali je tamo drugi. On je mislio neku simetriju ostvariti na ovoj parceli u medicinu i spašavao mnoge infekcije. To je jedan od inventa Rijeke, jedne stvarno doprinos svjetskoj medicini. Hugo Pagan i ovaj tu familija Čeligoj, to su arhitekti iz doba arhitekcije, jedni i drugi. I ovdje su Venceslao Čeligoj otac, njegova žena, a sin je bio Teodor Čeligoj. On je izgradio te Ferro di Cavallo, izgradio onu crvenu dugačku kuću u ulici Slaviša Vajnara Čiče. Znate, onu ciglastu, jednu ovako dugačka ide ko zmija. Predivna je i neoštećena od kad je, a je od 1902. i Kazarosu u Zagrebačkoj i ovoj Demetrovoj, koja je de facto kuća od 6 kuća sagrađenih u 2 godine, koju su gradila 3 arhitekta, koja je jedna ogromna građevina sa početka 20. stoljeća, a za to vrijeme je propala samo gotovo ništa. Jer kuća je polako tonula, pogotovo naše područje tamo oko Place je na nasutom terenu, poplavljuje stalno, a to je kućerina od 6 kuća zajedno izgrađena od roku 2 godine. Od Gorupa, to je ona sa kupolom koja je obnovljena za velike pare i koja je građena u nekom neobizanskom stilu, jasno Ivo Rendić je bio autor i on je to izgradio kad je Josipu Gorupu, koji je bio riječki milioner, dobrotvor, jedan izuzetan čovjek, koji je izgradio onaj hotel Europa, to je ona žuta velika zgrada na Rivi gdje je sad županija unutra. On je stanovao u zgradi gdje je danas onkologija u Riječkoj bolnici i imao je 6 djece. Sa tom ženom, kad je ona umrla, onda je Rendića zvao k sebi neka napravi grobnicu i on je to isprojektirao, a unutra je stavio jedan reljef veliki od 1-2 metra, najveći vjerovatno reljef takve vrste, sa precizno realistički prikazanom Gorupom koji tuguje, oko njega ta dječica razne veličine i anđeli koji nose ženu u nebo, a u pozadini se vide Trsatska kula, more, Kvarnerski zaljev. Jedan predivan reljef koji je očišćen i kao sad zaštićen s obzirom da je pod krovom. Ljudi to dolaze gledati, grad je to platio, mislim, trebao je puno ranije, dok još nije bilo tako ruinirano, pa je bilo jeftinije, jer je on gradu dao i važnost i doveo toliko to. Tu je vio, pogledajte da se okrenulo ovo na vrhu, onda je unutra prodire voda, dole jedan kip koji ta voda uništava, a grobnica pripada Vio Bakarčić i Vio Igor je profesor na fakultetu Pomorskom. Njegove tete su vlasnice, penzionerke, ne znam da li su još ne žive, ne mogu to financijski popraviti.
A to je grobnica kvalitete prve i unutra je kip od Donata Barkalje koji dolazi iz Milana to napraviti. Sad se on mrvi, on se u brašnu pripara, on će ne. Nadajmo se najboljem, ali ući kurod. Vidi kako kiše su, imate cesije ovako malo masivne. Koji je 905. ta grobnica podignuta, a Giacomo Zamattia je otišao iz Rijeke već 900. godine i bio je radio tu 20 godina jer je bio pozvan za uređenje kazališta kao vođa radova. Onda osnovao svoj biro i to je bio jedan u to doba jako mladi arhitekta, pa je Čota ga je zvao i zapravo je hrabrost veliku imao kad je dao tako tek završenom arhitekti da uređuje naš grad. Međutim je bio jako talentiran i za urbanizam, tako da je on urbanizirao Dolac, ulicu Dolac sa svim onim palačama koje je Whitehead u stvari financirao, a Giacomo projektirao. Pa je isto tako taj Zamattia uredio, projektirao i izgradio Brajdu, onaj tržnicu i ono sve okolo, one kuće, kao jedan mali kvart unutar grada, vrlo pametno i sad u novinama pišu da će obnoviti tu Brajdu tržnicu jer to je predivan objekt, zapušten totalno i stišnjen tamo s onim groznim štandovima. I taj Giacomo Zamattia je naš grad podigao zaista na jedan nivo, bečki recimo po arhitekturi, ali je napustio ovaj grad i on je angažirao prijatelje iz Trsta, kao što je bio Giovanni Mayer Kipar, jedan od najboljih u to vrijeme. I interesantno je da u Trstu na starom groblju Svete Ane ima grob Giacomo Zamattia, a na njegove familije, a na grobu su skulpture tog njegovog Zamattia. Šta god je gradio, uvijek je iz Trsta dopeljao najbolje freskante, recimo u Filodramatiku, ili nastojao da taj nivo bude stvarno kako treba. Nažalost nije doživio da tu bude, odnosno nije više tu radio kad se ovo gradilo, to je Carlo Pergoli dovršio, ali je bilo zamišljeno cijela ova škalinada koja se poklapa sa centralnom alejom, vidite ove od zada Čemprese, tako vi kad dolazite, kad nije bilo ovih visokih, ostablo je grozan korov, ovo tu ispred nas, ova šuma, jer se razmnožava luđački i onda je to bila jedna ovako simetrala od ulaza skroz gore do toga Whiteheada i on je tako izabrao to mjesto da onako nad svima, nad cijelom panoramom rijeke i dalje gospodari, kao što je s onim torpedima gospodario svjetskim morima jer to uništavalo se, prodavalo posvuda. I to je ovako malo isto simbolično da si je mogao izabrati najbolju poziciju. Jer ova visok trak sa ovom crnom pločom iznad ulaza. Nažalost. I tako mnogo, jel? Ovo je isto jedna značajna riječka familija Alezeta Osojna. Bili su patrici i povezani sa Osojnakom familijom koju ćemo malo kasnije vidjeti, sa izuzetno ovako neoklasicističkom grobnicom, sa tim krasnim reljefima, vrlo preciznim, samo što je kamen nož koji je sav rasputnut, ali pogledajte malo te nabore na odjeći, to je kao grčka skulptura. I gore opet imamo ona dva ležeća genija, kao dva anđela, zapravo anđele pretvorene, koji tuguju i u nekom vječnom snu. Bore Nemil je bio riječki arhitekt. On je izgradio pola Sušaka, onih međuratnih vila i kuća u Osmerovoj, pa dosta kuća po Sušaku i Trsatu. Evo, to je taj Michele Mailander koji je bio veliki riječki političar, veliki, za svoje vrijeme, tako. I on je dosta u Mađarskoj zastupao Fiume i našu riječku kao politiku. I dobio je spomenik sa krasnom svojim ovalom i portretom. Iz jednog finog mramora je napravio ovoga velikog anđela koji je došao donijeti cvijeće na tome pokojniku. Predivno je izrađen sa puno detalja, iako od vrlo grubog kamena. Pogledajte mu perje, lice, oči, noge, prste. Mislim, toliko detalja ima, iako je kip relativno velik i predviđen za gledanje izdaleka. I onda je interesantno kako je ta familija zamislila svoje vječno počivalište kao jedno ograđeno, jedan hortus clausus, znači zatvoreni vrt, koji u
sredini ima svoje obilježje, križ, svoje vjere, a sa strane po grčkom sistemu stelu nad grobom glavnog ovoga predstavnika i ove prelomljene antičke stupove, što znači prelomljen život prije vremena zapravo za ove koji su unutra pokojnici. Evo ta Lučija je živjela od 82. do 1919. Ovo je drugi jedan predstavnik. Stup prelomljeni se vrlo često pojavljuje i uvijek se mora čitati takve stvari simboličke. Ako vidite otvorenu knjigu, odmah se može zamisliti da možda taj se bavio nešto s nekom naukom, učitelj, pisac, nešto ima veze sa literaturom. Ako evo tamo je neki dupinić jer je čovjek nastradao, more ga je uzelo, dakle ili se utopio ili je možda stradao u nekoj pomorskoj nesreći. I tako ljudi onda vole malo, tamo je recimo jedan grob sa maskom teatarskom jer je taj bio kazališni glumac. Do secesije i do tog međuratnog razdoblja, recimo do 40-ih se grobovi ipak u nekom stilu rade. Poslije toga sve jednostavnije i strojna obrada ili nema više klesanja. I sad tu prikazuje ove tri žene nad vječnom vatrom koje nekako liče kao da su to tri parke ili tri nekakve antičke figure. Vrlo su spomenik žrtvama židovskog groblja koji je napravio Zdenko Sila, inženjer. I to jasno nakon holokausta. Međutim, i tu su upisana sva imena žrtvi. Židovi imaju malo drukčiji način sahrane od nas i zato oni su izdvojeni iz više razloga, a njihovi običaj da stave ploču, nakon veze sa onim krajem iz kojeg oni dolaze, tamo nije bilo zemlje i sasvim drukčiji su uvijek. I onda su imali običaj svaki put kad dođu na grob ostaviti jedan kamen. Zato je toliko toga kamenja postavljeno. Staro groblje koje netko održava i većina ljudi su nestali, nažalost, u tim nesretnim situacijama i ostale su samo, evo, tako